So these water spirits, these water spirits, they have a ruler called Leviathan. In many people's language, they call Mami Water. They call, it's like he is a crocodile. Muzumva abantu babaye ku byambu by'amazi bavuga ngo babonye Mami Wata ngo yasize n'umusatsi. Abantu bagikuzimu mu mazi gushaka ubutunzi bahura n'uyu muntu. Ugira ngo ni ikibazo. You think, what is the problem? Ayo sa amafaranga yabo. It's because that's not their money. Harabene wanyu benshi ngo yarakize nditurye uzaho yayakuye. Watuje wari utwawe Imana gwatwi musozi. Wari utwi musozi ukaruhuka kwirirwa muvuma abantu. Imana itaguhaye umugisha ntuzite ku bantu. There are many of amafaranga kuri isi ntugire ngo agira benshi. Amafaranga nayabake. Hari nabandi bafite amafaranga y'abandi nawe arayareba ntayarya ni nka musare bikanani ariko ndiyinjiramo. The money that you see circulating in the world is owned by a few people. Some have it, but it's even not theirs. They are simply managers. Just like Moses, they see the money and they can't take it. Moses saw Canaan and he could not go there. Don't see a person having lots of money and you think it's theirs. They are simply managers for others. Money is difficult to get unless God releases it to you. Or he gives you the blessing or gives you the wisdom to attain it. Tukiri ibibazo byo kubona umuntu twiganye twakuranye we afite amamodoka n'inzu ugashaka kumwigana akweretsa aho yaciye wamubwa atumva zagendera kumbabura aho kugendera muri iyo modoka. Babwiza ukuri ntuzabona umuntu ngushake kwikompara nawe. Wowe ufite uko Imana yakuremye kandi tegereza igihe cy'Imana. Imana igufitiye umugambi. Amen. Mubona abantu benshi cyane nakusibi hari abantu bamwe mubona bakize birenze ukibaza we yabukuyewe umwana wiwacu kuri village imwe twarakuranye twese byagenze gute nubwo yagira inshuti yagira n'abamukunda nubwo hapfa umuzungu iburayi ufite ubutunzi akabumuha ubwo yabukuye tukukibaza ibintu byinshi cyane mujye mumenya ko hari none abwira umuganga. So he told the doctor, ati mwebwe ndagira ngo babwire ukuntu mubona amafaranga nanjye nkayabona. I will tell you how I will get money and how you will get money. Mutangazo ryo kubika ko napfuye. Put out yabuze kwaje mu Buhindi araha. None akavuga ati mwebwe ndimugira ikibazo bije mu nyohereze. Nigutakangutse kwita ku muntu wapfuye akirwaye yarananiwe kumuvuza na amafaranga y'amakondisiyo yo mu mazi. Nakomeje kureba body being possessed by a demon. Yesu yabivuzeho. Jesus said it. When a demon flees from a person and this person doesn't do what they should do for the demon to go, the demon will go and bring 7 other demons. They will come back to this body and they will be worse than the first. They do more wickedness than what they did before. iyo yabonye promotion ikomeye cyangwa se iyo daimon yageze ku ntego yayo ni igihe yicaye mu mubiri w'umuntu iranezerwa n'iryo juru ryayo. Niyo mpamvu daimon kuva mu muntu bisaba imbaraga no guhishurirwa kwinshi ikunda umubiri w'umuntu kuruta ikindi kintu cyose. Iyo rero yo mu
mu mazi. So these water spirits, niyo yahawe manda they were given the mandate n'abastrategy igena imigambi by strategic spirits, irya myuka ikora ibishushanyo mbonera, the ones that are putting in place the master plan. irya myuka mibi y'ubugome yo mu kirere ibuza amasengesho y'abera. These spiritual hosts in the air that block the prayers of korana saints. n'imyuka mibi y'ubugome They work with wicked spirits ariyo yo mu mazi. which are in the iyi water. myuka yo mu mazi, So these water spirits, iyi myuka yo mu mazi these water spirits, ifite umutware witwa Lewiyatani. they have a ruler called Leviathan. mu ndimi nyinshi z'abantu In many people's language, bamwita mami wata they call Mami Watha. cyangwa se mamba mutu. Mamba ni crocodile, ni crocodile. They call, Usa n'umuntu. it's like he is a Afite crocodile. umutwe w'umuntu akagira iki gice cy'urufi. They call it's almost like a crocodile. They have a human head and the lower body is for a fish. iyi ni Lewiyatani. So this is Leviathan. mwibuke ko Remember, inkota nini itemagura imitwe ya Lewiyatani. a great and fierce sword is on that will kill Leviathan. turaza gukoresha iyo nkota We will use that sword today utemagura iyo mitwe. to cut off the heads. mubona abantu benshi cyane nakusibi, hari abantu bamwe mubona bakize birenze ukibaza we yabukuyewe. umwana w'iwacu kuri village imwe twarakuranye twese, wiwe byagenze gute? nubwo yagira inshuti yagira n'abamukunda, nubwo hapfa umuzungu iburayi ufite ubutunzi akabumuha, ubwo yabukuye. tuko kibaza ibintu byinshi cyane. mujye mumenya ko hari abajya ikimu baciye mu mazi. niyo mpamvu ubutunzi bwabo badashobora kubudevelopa iwabo muri village. gusanga yashizemo imihanda, abana biwabo barize, yafashe ahantu iwabo, yashizemo amashanyarazi. umuntu akaba ubutunzi ariko umuhanda uji iwabo ukaba ari umuhanda w'ibinogo. ukibaza uyu muntu uko akize kuki tuji iwabo, wajya mu kazu nyina atuyemo ukagira isoni. kandi akize na amafaranga y'amakondisiyo ntagomba kuyakoresha ibyo batamubwiye. Ezekiel 28 verse 4, with your wisdom and understanding you have gained riches for yourself and gained gold and silver into your treasures. You will realize there are people indeed who go to the water spirit to gain this wealth. And this wealth never helps the people around them because they have conditions. They will never develop their home villages. They'll never build a good house for families because they will never desire that those riches are good for others. iyo uri mwene wabo n'uwo muntu ukize, when you're related to this wealthy man wakuye ubutunzi mu mazi, who got his riches from the water, iyo umusabye ifaranga ntaziguha. you ask them for even little money, they won't give it iyo to you. urwaye ntakuvuza. You get sick, they won't heal. ariko Take you iyo to hospital. upfuye agura imva na serikeyi. But when you die, they will buy your cup. They harahita will akavuga ngo coffin. ibizanyobwa byose nzabigura. And he'll pay for everything to be taken at the funeral. abantu bakavuga ngo yabuze ko ajya mu Buhindi araha, none akavuga ati mwebwe ntimugire ikibazo bijye mu nyohereze. ni gutakangutse kwita ku muntu wapfuye akirwaye yarananiwe kumuvuza. ni amafaranga y'amakondisiyo yo mu mazi. Everyone there will wonder, this person was sick for long. He could have paid for his ticket to go to India and get healed, but all of a sudden he's willing to pay for the entire budget of the funeral. Why is he coming now and not before when he was still alive? It is because it is riches that have got conditions that do not wish good for people. Professor Vincent yigeze kutubwira umunsi umwe hano. Professor Vincent told us something last time, one day. hari umuntu wari ufite umuvandimwe ukize cyane. Someone had a relation or relative who was wealthy. ararwara. And this person got sick. ajya kwa muganga. They went to the hospital. bamuvuza amafaranga menshi cyane. They used a lot of money for his medical bills. umunsi wo gusohoka, The day they would release him from the hospital, ibitaro biravuga ngo ntugenda utarishura. the hospital had high medical bills. They said they will not release him until they pay for them. yari yarabatiye ati nyamuneka ndarwaye. He had called on this person and said, I'm very sick, come and rescue me. baranga. They refused to come. none abwira umuganga So he told the doctor, ati mwebwe ndagira ngo babwire ukuntu mubona amafaranga nanjye nkayabona. I will tell you how I'll get money and how you will get money.
mutanga itangazo ryo kubika ko napfuye. Put out a death announcement that I have died. Kwari muri iyi morgue mudashobora kujyana umurambo mutarishura. That this person is in this mortuary and you will not take his body until you pay his bills. Itangazo riciye ku radio muri Nigeria. The death announcement was spread on the radio in Nigeria. Kana turamenyesha umuryango w'abakanaka ukanaka yitavye Imana mu bitaro bya Lagos. We would like to announce that the relatives of this person that he has died in this hospital. Ati none umurambo uri muri morgue turasaba abamuzi na famille muze mutwara umubiri wanyu. His body is in a mortuary, and if you know him, his relatives, please come and take his body. In 1 hour, there was a contingent of vehicles. They said, but you will not take the body until you pay the medical bills. Only that we have to pay and take his body. Just do the full hospital bill. I'm willing to pay for it. He also wanted to save up some money to go out of the hospital with. So he to save some money. He will need to eat. When they finished doing the hospital bills and also put his bonus, they said, now we need to take the body, and the man appeared alive. Listen. There was a great battle right there. Inambara y'abayanyiri bati mumbabarire di nakizimana yandoke wagicucu wakizute ninga bifuzaga kwa. They wanted him to die, so he said, thank you so much, I'm healed and I'm out of here. Ugira ngo ni ikibazo. You think, what is the problem? Ayo sa amafaranga yabo. It's because that's not their money. Harabene wanyu benshi ngo yarakize nditurye uzaho yakuye. Watuje wari utwawe Imana gwatwi musozi. Wari utwi musozi ukaruhuka kwirirwa muvuma abantu. Imana itaguhaye umugisha ntuzite ku bantu. There are many of your relatives that you curse every day for not helping you. You don't even know where they got that money from. Just eat the little you have, be content with it, because you don't know what is behind the wealth they have. Amafaranga kuri isi ntugire ngo agira benshi. Amafaranga nayabake. Hari nabandi bafite amafaranga y'abandi nawe arayareba ntayarya ni nka musare bikanani ariko ndiyinjiramo. The money that you see circulating in the world is owned by a few people. Some have it, but it's even not theirs. They are simply managers. Just like Moses, they see the money and they can't take it. Moses saw Canaan and he could not go there. Don't see a person having lots of money and you think it's theirs. They are simply managers for others. Money is difficult to get unless God releases it to you. Or he gives you the blessing or gives you the wisdom to attain it. Tugira ibibazo byo kubona umuntu twiganye twakuranye we afite amamodoka n'inzu ugashaka kumwigana akweretse aho yaciye wamubwira atumva zagendera kumbabura aho kugendera muri iyo modoka. Babwiza ukuri ntuzabona umuntu ngushake kwikompara nawe. Wowe ufite uko Imana yakuremye kandi tegereza igihe cy'Imana. Imana igufitiye umugambi. Amen. Kuko hari abantu kwisi bakorera Satani. Because there are people in this world that are serving Satan. So yagiye abwiriza abantu kugira ngo bave kwa Satani bahindukire baje mu mucyo. Ni navyo Imana Yesu yabwiye Pawulo ngo genda bakure mu bwa Satani bahumuke baje mu bwami bwanje.
akomeje ku